Ima dosta hrišćana koji su u tamnicama, da tako kažem. Oni rade, ali čeznu za liturgijom. Sve bi dali kad bi mogli da dođu, ali ima i kad je to opravdano, uslovno rečeno, ili hrane prestarjele roditelje, ili su to porodice gdje samo jedan otac radi, treba ishraniti ženu, djecu. To ima mučeničke elemente, ali opet nisu ravnodušni. Za razliku od nekih koji imaju, recimo, mogućnost, slobodan dan, slobodna je nedelja, prespavaju je. I to je pravilo, da ne dolaze, recimo, nedeljom u crkvu. To je onda ozbiljan grijeh. Mnogi toga nisu svjesni, ali evo koristim priliku da vam to kažem, da je to ozbiljan grijeh. Svijet ga svakako neće tako karakterisati, ni mi sami, ali da znate, po pravilima crkve, nedeljom ne biti na sabranjima, to nije mali grijeh. U drevna vremena apostolska predanja su nalagala, ako se ne dođe 3 nedelje uzastopce na sveto sabranje, da su takve nemarne udaljavali, govorili su i ne moraju više dolaziti. Ako će takav odnos da imaju prema crkvi i zajednici, ne moraju više dolaziti. To je bio znak da boluju od gube nemara.